U Symbud Myntri Rangbahduh ka Fiji u Biman Prasad Ulapoi Nongbah Delhi hinen kamit nakabenta ka jingwan jingo ka basitayaw ka jong u yakari India. Haga jingwan poi ka jong u hakati ka Nongbah lapdiang sngaw bhaya u da ka Joint Secretary Indo-Pacific katanat External Affairs ka Paramita Tripathi. Uni Symbud Myntri Rangbahduh ka Fiji ulalong unong yalam u baningkong na bari banwan jingo ya ka Ayodhya hadien ka Pran Pratishtha. Kani ka jingwan jingo jong uwi ka India kan long nadu saw hadu sipo tarik mata ubnai bat unlet pai pat haka khatway tarik mata ubnai unya kendu yo Myntri katanat External Affairs and Education Uraj Kumar Ranjan Singh mentakasngi ringkat ka jingalang bat Myntri katanat External Affairs u Dr. S.J. Shankar KHASI Prasad ulawan si India ha urempang jong usnem balala.